Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza njengamanje ungabe-ke ungixhasa-ke ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke bephumile-ke laphana-ke behlangene-ke ama-security-ke kanye nama-cleaners-ke laphana-ke ebhekisha-ke aqonda e-ofisini-ke laphana-ke ofisini-ke likaNtuli-ke laphana-ke afike ebese ekhipha-ke amanye-ke amagama-ke ahlabayo-ke laphana-ke bathembisa-ke nokuyikhipha-ke i-IFP na-ke laphana-ke esihlalweni ngo-2026-ke laphana. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela nje udlala-ke ividiyo-ke uzwele wena ukuthi-ke kuthiwani-ke. Mina ngisicula bona ukuthi basizwile-ke le vidiyo lonke nama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke busicinize nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Umntolo unabhala ka-ANC ucela uduma ukuthi bekuphelezele uzola nje amakhalibhothi akho la wasigolozela washayela izinqe kanti akazi ukuthi uhambe kabi athi uhambe rompe uhambe wrong mamnomsa. Nawe-ke baba uNtuli ngisho mthumile siyazi uzofika lo myalezo emthumile sifuna nimtshele ubaba uNtuli ukuthi u-2026 ususeduze. wenza iphutha lenziwa nomsaduka bazongena emgodini owodwa sizomkhipha kuyo yonke imikhandlu inkatha sizoyikhipha njengo-ANC siyilahle ngaphandle kwanyongo yenyama kukuwona-ke Mphemba ukuthi yabona nje u-2026 manje u-October lo next year zobe igijima umgwaqo wonke ifuna amavoti enza ifavor uma engakwenzanga lokho esikucelako ngoba siyahlonipha siyakucela sicela senzele into eyodwa nje ngo-2026 inkatha ingakhankasi ngoba sobakhipha bonke nabancedisi babo bonke bancedisi babo yabanje babisa le-TNU bonke nje sobashaya bonke sibakhukhuza amandla kasebenzi